Kırgızistan İslam Üniversitesi'nin stüdenti Tursunbayev Muhammed Yusuf. Muhammed Yusuf. Allah razı olsun. Sizde karalar göbeye versin. Ayakta karap koyamız. Barakallah. Allah razı olsun. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Tursunbayev Muhammed Yusuf Bishkek şahrından 1999 жылы Ош шаарында төрөлгөн. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون
ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون حسبك. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن Bizde erteden beri oyga salgan жыйынтыкты жарыя бере турган мезгилге келдик. Мен ойлойм, бул мезгилде жалпы күбөлөр деле карап туруп, жакындаштырылган кайсы бир карылардын аттарын байкап туюп олтурат болуш керек. Калыстар тобу демекчи, булар ошол сиздердин оюңуздар же болбосо сиздердин байкооңуздарга дагы ылайыктуу, же болбосо өзүңүздөрдүн чамаңыздарга жакындаштырылган калыс добуш менен татыктууларды өз ордуна коюп, биздин колубузга жеткирип келишти. Мен албетте бүгүнкү күнү ар бир жеңүүчүнүн сыйлыгын колуна биз бере албайбыз. Эми үчүн дегенде биздин китеп окуу конкурсунун жыйынтыктоочу мезгили 13 мартка биздин спорт сарайына белгиленген. Мына ошол жерде өтүүчү республикалык чоң жыйында, чоң жамааттын, чоң топтун алдында ошол татыктуу сыйлыктарын алат деп турабыз. Бирок ага карабастан биз 5-чи орундан тартып 5-чи, 6-чы, 7-чи орундарга ушул жерден эле алардын сыйлыгын берип узатсак деген оюбуз бар. Ал эми 1-чи орундан тартып 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү орундагылар булар ошол биз айтып аткан 13 марттагы негизги салтанатка келип ошол жерден сыйлыгыңыздарды алып кетесиздер. Андыктан уруксат этсеңиздер, билимдүүгө дүйнө жарык китеп окуу конкурсунун алкагында республикалык Кур'андын 30 бөлүгү боюнча жүргүзүлгөн жарыштын 7-чи орунуна ээ болгон каракебиз Акылбек уулу Өмүрбек мырзага биз 5000 сом сыйлыгы менен кошо ушул комиссия тобунун төрагасынын атынан ушул сыйлыкты берип коюуга уруксат этиңиздер. Алла разы болсун Өмүрбектин карап. Ustaz Şef. Бияка бир карап койгула. Siz işte тапшырып койгонго. Ошондой эле биздин бул жарыштын 6-чы орунуна татыктуу болгон каракебиз Урустанбек уулу Давранбек кара. Бул киши дагы
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана Кыргызстан Ислам университетинин жетекчиликтери койгон мөөр жана кол тамга менен кошо сертификат менен кошо сыйлуу 5000 сомдук сый белегин алып кетет. Ал эми жарышыбызда 5-чи орунга татыктуу каракебиз Камилжанов Мухтаридин. Камилжанов Мухтаридин 5-чи орунду багынткандыгы үчүн атайын сертификат жана 10.000 сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Алла разы болсун карым. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, мен сиздерге жогоруда белгилеп өткөндөй эле 4-чү орундан тартып 1-чи орунга чейинки бардык алдыңкы орундагы карларыбыз эми бүгүнкү күндө сертификатын алат дагы, ошол сертификаты менен биздин 13 марттагы болчу чоң салтанатка аларды чакырып кетебиз. Ал эми 4-чү орунга татыктуу болгон каракебиз Кадыркулов Мухаммад Амин караке. Мухаммад Амин, Алла разы болсун. Эми конкурсубуздун 3-чү орунуна татыктуу адам ким болушу мүмкүн? Бирок калыстар тобунун чечими ал чечим. Бирок сиздердин оюңуздар боюнча. Анда мен жарыялап кое берейин. 3-чү орунга татыктуу Закиров Абдулла. Экинчи орун ким болушу мүмкүн? Экинчи орунду калыстар тобу атындагы мындай начар жазып коюшуптур, окуй албай атам. Аллаху акбар. Халматов Анас. Келиңиз. Биздин республика боюнча берилген жарыштын жыйынтыктоочу кечесинде катышууга келип 7 катышуучу кирсе, алардын 6-оосу белегин алды. А 7-чисин атын атабасак дагы ал киши белгилүү, бирок биз сыймыктануу менен айтышыбыз керек. Кыргызстан Ислам университетинин студенти Турсунбаев Мухаммад Юсуф. Юсуп, Алла разы болсын. Сізде қаралар көбейе берсін. Аяқты қарап қойыңыз. Баракалла. Алла разы болсын. Аллаху акбар. Такбир. Такбир.